familja min tant nobli li sbaħ fjur. Il-ġuvnat kien jismu Enrico, kellu qalbu jisħazina, li semtaħtu kien Luċija, li di kienet wisħanina. Edgardo dem Inglis ma bil-moħbi min taħwa għalix dana kien Skoċċis. Kienet waslet il-ġurnata li Edgardo għal-gwerra jmur u jumejn qabel ma sifer lil-Luċija Mariżu. Il-profeta ruħu Enrico min di safra tal-Ingliż u l-loħtu Sabila ars nobli dem Skoċċis. It-trabat infami kitab li l-Edgardo għamejjet il-gbirali tal-Luċija il-infistru kollu zejjet għaw Luċija kontra Alba la Roskella taċċetta għal kapriċċi taħu għanfami kella din tikkontenta. Wasalu la rajjas fuq il-mejda res ofis u Luċija simwa kitbet saret mart laru Skoċċis. F'nofs il-bib itfaċċa ġuvni baġeb kbir tal-mistednin. Dana kien l-Ingliż Edgardo li kien wasal sew mal-ħin. Fuq il-mejda Edgardo resa u xħen ħataf dik il-karta li maħfija l-firma taħħa kien prontada għata ħarta. Din l-għaljam sejkna mara tilfet moħħaf dak il-ħejn bistallet marret fuq zewġa u qasmit lu qalbu tnejn.
ورفدتش للإنجليز صعبش فوق عبر مسيرو دوال بينيتهم يصير فيس لا دشخي الإنجليز اتقرضا ورا الدوال جيتو الأخبار ليلو جياتي يوميتات سيكنش ويني خاسبار بيستلت قاسم للألبوم مت في الفيور من تزازيا اكسبتشات الكيفرا ستوريا تا ادغاردو تا